Kikundi gikumenyekana ta 70% MERU Youth Movement na kiria muronto wakio ni Gwiteteera ayuthi maria ni gicunci kia 70 kirigana maria maringa kura na BATIRIRIKANAGWA wathanini ni mumiriti na mateta nkuruki iri njira imwe ya kumenyithia Nthuki Mbithi ioto ciao ni mabanganitie micetho iria makuga ikethirwo ikithiurunka kunthe kaunti ya MERU makiruta mukana kiria atongeria mama mariganiritwe Dennis Mugendi ataririe. Gikundi kigi kumenyekana ta 70% MERU Youth Movement bariuga moroto juao ni gutetera antu babethi baria ni gicunci kia 70 kuma kirigana kiria kiringaga kura nthiguruni ya Kenya indi bagatwika batikurikano ni baria bari wathanine na bo bari gicunci kia 30 aki turaja onto bage kundi kia 70%. Batu tu vijana turakirire tuona tugutumirwa mono mwanasiasa bwana na sofa itonogi gutumirwa wanasiasa twauga atugetia kietu ki mwanasiasa upende uspende muyuthi MERU county na nogi I promises chiorongo tunakura 70%, so we deserve 70% in the government na kinyage tenders cha government we deserve 70%. 70% emanisha youths BATIRIRIKANAGWA to the biggest population na toka work for the 30%. The 30% when they get baukuma maubisine bakaulwa ne the 70%. Okay, there are batio to attenders, batio to appointments na bando batio kuandika youths ke office ke offices. Bathuranirite micetho ija mubira jwa maguru ntureni ya kiki machunguru wandini ya kira ng'ondu nayo iri njira imwe ya kumenyithia antu babethi mantu yegie akiji ciao untu bakuga batitigira no bageta nambe na gutambia nteto iji kaunti-ini yonthe ya MERU mwanka bathikirike ni baria bari utongeriene twina games kana the world tournament that is akira ng'ondu kenda tumba kureta vijana ba akira ng'ondu. This is one wand from Gembe Central together at twina mantu ya mwingi north south Tigania and Imenta sao. Ninashukuru hao watu wa 70% kwa kutuletea hii michezo ya vijana, kwa sababu hao watu wengine kama hao wanasiasa wengi wanga wanatumia vijana wakati wa siasa, lakini siasa sikipita na wakichukua vyeo wanasahau wale vijana waliwafanya kupita hiyo, na tunafurahia sana. Kwanza mimi nilikuwa kijana wa kiongozi wa vijana, nao vijana wengine wote kama wakati huu tukifurahia michezo, wengine wangekuwa kwa mabaa, wangekuwa kwa usherati huko, wangekuwa kwa kuharibu maisha. Ngwere tonto ibombe toto recognize as akira ng'ondu youths onto bo tutethia twamenya the many things zenye tukwa tunajua, wametu enlighten about drugs na vitu zingine na we feel empowered. Hii mayuthi bainyirikite na wethe tubakinyirwo ndio mo yuthi nyani mpinyirikite na ibo ntu ndabanjoinire ukirukira micetho tuketha tuyo kwa vijana baingi mno kwa twika tutethikirwa na youth batithira bakia recognized na kwa twika bakendelea utumirwa boboe especially ni politicians. We are ready to unite toria youth ba MERU county to form the next government. Dennis Mugendi, WERU TV, ntureni ya KK machunguru wandini ya kira ng'ondu Gembe Central, County ya MERU.